Bang, lu keluar gak? Kita bang, cerita kengon bang. Kengon gak? Teman-teman, jembatan apa namanya? Wow, luar biasa bro. Ini agak mereng dia ya. Kemarin tuh gini, sekarang gini. Oh, ngeri. Macam kayak mana nih, bro? Itu mungkin untuk dibuat jembatan sementara di sini. Luar biasa. Mana Bang, lu keluar gak? Kita bang, cerita kengon bang. Kengon gak? Ojek. Nanti, Ya, buat apa?